sa. Jak to horí? Boha, táno, jaký obraz, dívaj sa. Keď sa tam vyjebal. Obrane, že to treba do ohor. Dáno, toto sú tvoje rifle. V živote v nich nepôjdeš do školy. Nie, daj to si, poď. Budeme teraz opekať, čo? Však už oheň máme. Na benzín. Jebni tu toho redidla ešte trochu. Co? To no. Tu to ale. Tu to nie. Tu to ale redidlo. Áno, to si schová. Dobre, Rado. Hej, do piče. Vypálime tu taký hakový kríž, zrovna to. Dano, vieš čo, ešte viacej to rozšír. Nech to nezebere ten plámen do tej kanistre, lebo tu bude... Ja tak robím. Už si bol toho blízko, ale...